Beni öldürsen de ben senden boşanmayacağım. Serhat lütfen bir konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı. Keşke kızlarının annesi sen olsaydın. Ahlaksız! Kadere ne olacak şimdi Cihan? Artık gerçekleri ya sen anlatırsın ya da ben söylerim. Anneniz size bana çok acı çektirdi ama en çok acıyı da Kader'e çektirmiş. Ya bana istediğin parayı verirsin ya da görüntüleri Serhat'a veririm. Eğer benim evimde kalıp Kader'e bakarsan o zaman... Kader Zeynep'in kardeşi falan değil. Bu olanların hiçbiri sizin suçunuz değil. Şimdi kızlarınız için tekrardan ayağa kalkma zamanı. في الحلقة الجديدة أخيرا ستفضح بيراك أمام الجميع، ومن الواضح أن صرحات سيخبر البنات أيضا أن قدر هي أختهم. وأما عن حمل بيراك فهو بالطبع مجرد كذبة حتى يعود لها صرحات مرة أخرى، ولكن خطتها ستفشل أيضا هذه المرة ولن يعود لها صرحات مهما فعلت. ومن جهة أخرى وعلى الرغم من اعتراف تيبت أنه هو والد قدر، إلا أن بيراك تستمر في تهديد جيهان، ولذلك على الأرجح هناك حقيقة أخرى سيتم الكشف عنها قريبا، ولن يكون تيبت هو والد قدر. وأما بالنسبة لصرحات فهو سينفصل عن بيراك نهائيا وسيبدأ حياة جديدة مع زينب.